Čale, da tingo skrrrra, tak 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 tak, skibidi papa, ene pum 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 pum, skija, rakuku puku pum pum pum. A? Judano. Bum bum. Izgubio, ja ću ovo da otvorim. Ti ćeš da staviš tvoju ruku, to sam pripremio ja. A šta je to? To si ti, ovdje imaš ukuse prijavih gaća, Veži odatle. šarape. Veži odatle. Ja, ti ćeš sad zavučeš ruku, izvučeš jednu bombonu i ako tu sere, na primjer, žvaka, super. Ako ono, pelene, razumeš? Kakve pelene? Imaš od bebe pelene, imaš ribu pokvarenu, jaje pokvareno, imaš pastu za zube, na primjer, to je dobro, a zato imaš i govno od kučeta. Izađi iz sobe. Ne, ajde, ne smiješ da... Hoću da vidim šta je to. Ne smiješ da gledaš, ajde. Ej, alo, hoću da vidim, ti mučkaj ponovo. Ajde. Evo ga kreći. Ajde, uzimaj. Smrdi! Smrdi! To se smrdelo, to nije dobro. Nije dobro. Nije, to ti od kad stoji? Evo, do 2019. bre, si lud. Sve pa ne, ovo smrdi Pa opasno. dobro, ima različiti ukusi, ajde. Moj. Ajde, Neću! Uči, prelazi pička, prelazi vreme, izvuči, ajde. Ajde tu! Čale,